The Hakha Times le ho thawngchimnak in nan kut kan in tai than na tu ten kan chimding mi thong hi July thani suri zan lai sui malam pathum tianga kan thai kho tok thong an rak selai Falam CNDF in nan nak pe tu minong panga upat peknak chathan an chwa tia kan thai Chin National Organization Chin National Defense Force CNO CNDF falam ni as isura kap kut in nan nak aliam min ha upat peknak chu July thani suri a chathan an chwa Nun nak pe tun ha chu salai nai ong kum kul kum ni salai cho sang win kum kul kum thum salai del hup kum som li le kum khat salai vam boy kum kul kum ni le salai thong zel kum kul kum ni na an si hi minong panga na hi jun thani kul ni kwa a ramlami phun rum ve nak a anun nak aliam mi na an si cha a upat mai za na kam pek na I tan tak mi chung khar kan ngai chet pin ha tia CNO CNDF ni chathan an chwa Chiram kutle kale miu long at January tha in July tha niruk tianga krifa bushray tu pastor te dilak minong somruk annanak aliam changtia International Chin Christian Minister Fellowship ICCMF ni anthan Nihin July tha ni suri Hakha a Carson Hall Nunu Hall le City Hall a minong zala puruk an chekna I minong pukula pakhasin in COVID-19 zotnak an hmutan tia kan thai COVID-19 zot nak an humi na an umnak sangpol chu dorlun in minong pariat pirota in minong pakhat dorthar in minong puruk khothar in minong patni mita sakhan in minong pathum le Hakha University in minong pakhat na an si newin ni senga chia zakhat leng arak than hanak kumsom nga le kumkwat lim sillo nak lamzo nak chu Myanmar ram hun kipa antwa Alonja July thani suri kumthong khat le zakwa le somruk la kumhnia Radip uktu newin ni Rangoon University sengha cha zakhat leng arak than hami phelo nak lamzo nak chu ni hin July thani suri a Rangoon le Mandalay tal in Myanmar ram chung khopi tampi a anto anha tia kan thai July thani suri lungput hera kap uknak ashram chatlak in daw usi timi chatarpol he lamzo nak anto anha Japan MP pulni NUG long consume tia anchim Atulio Myanmaram phungning in ashroi tu dinga NUG long consume NUG da ti law Myanmaram a adang chawza an umlaw tia Japan MP ni an lungput an langtar July thaniruk a NUG romcom Wonji bol le Japan MP pol online in Tonboro anak an ngai na chutan nang a jun Japan House of Representatives a chungtal asi Japan Myanmar Parliamentary Friendship Association a Chairman Zong Asami Mr. Ichiro Aisawa ni achung leibang in achimi hi ase Mr. Ichiro Aisawa ni kumthong ni la kumkul Myanmaram thimnak result hi valai pi ni athai pi mi le achaulhan mi ase Thimnak a tainak a mumi palai pole tlangchong min hani answer mi NUG chawza long hi kanzum NUG da tilaw Myanmaram a adang chawza an umlaw tia achim Myanmaram min hani NUG andir kamnak le an chawlhan nak an langtar bang in Japan zong ni NUG hi kandir kam lai tia achim chap tuten the Hakha Times la ho thawngchimnak chu hivia in kan ngori lai azau tu angai tu nandi lak chunga kanilom COVID-19 ko nga umkal le leng chwa kham atong min hani thaiding le julting pol korok chimlai inkhan dangte a ni hlai li chung adangte in na umlai chun na umna khan kha thlilu thlichwa athat nak ding cha a thlalo ong kha na om pyak ton a haw inkhat umti mi kan in chung khar pol he nainiam tuk in umti loading pakhat le pakhat atlom bek pe thum hlat in umding chung khar he rol ai ti loading nangma pum pak manding cha a Kheng, Shrai, Darkeo, Iphaku, Chantlingku, Tabantukpul kha, Adangte in Manding. Namhandi cha mi theory pol, Natoltik na suktika, Puta se in Todi Thanding. Asiko achun zumputle tikol na khan Adangte in Manding. Mantilaw ok achatlaw asi achun, Namhandi le changka Puta se in Hodi Thanding. Naminong hoy kha ina ilintar shrimlauding. Mobile phone, asilaw le internet dew tu in ichon biak ding. Mitam dew an umnak hun kha share shrim ding hi abapi bik mi asi cha a zur shrim a haw ne in chungkhar asilo le adang he chon biak tika max I hu bu te in I chon biak ding nangma pumpak asizong midang asizong a mit nar ka nakho te banduk pul kha kut in itong sur shrim loading nakhu na hat theu chana nakhyo asilo a tissue in I hu peng ding namhandi cha mi tissue Kushol
marks te bantuk pu kha munthur punga thate in hlondi thanding ti le subject in nakut kha second pukul chung atu le atu ito pangding ti le sepya umlo nak asi a chun hangel in ito ding kenelom